Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Kushone ujuqa abantu abathathu kwathi abangu-12 balimala kanzima kwisiphihle sengozi yebhasi ngesikhathi ibhasi liphaphalaza amaqede lashayisa ibridge labe selewa ngaphansi kwebridge. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda, ungangibiza intatheli ka-YouTube. Bashone ujuqa abantu besilisa ababili kanye nowesifazane oyedwa kwathi abangu-12 balimala kanzima kwisiphihle sengozi yebhasi eyenzeke eMaidstone kuHopalal Road othongathi namhlanje ekuseni. Imbangela yengozi ayazi ukuthi ngabe kube yini. Kube ukuthi ibhasi liphaphalaza emaqede lashaya ibhuloho labe selewela ngaphansi kwebhuloho kwashona abantu abathathu ujuqu wathi abangu-12 balimala kanzima. Abezosizo liphuthumayo inkampani yonogada Reaction Unit South Africa ibizwe endaweni yesigameko ngesithuba zabo past 6 namhlanje ekuseni. Fice abantu abathathu sebevele beshonile kwathi abangu-12 belimale kanzima basizwe khona endaweni yesigameko abalimele. Abezosizo liphuthumayo bebese befika khona endaweni yesigameko baqhubeka nokusiza abalimale kanzima. Imbangela yengozi yebhasi bengakazi ukuthi ngabe kube yini. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi-comment section. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.